Yo, men. Yo, fè la toube, ma. Waj, mba pwese, men. Ki nou fè ki tobe sa, men? Ade kaka. Ki nou fè liye, men? Nou fè liye, men? Bay nou fè la, men? Yo jen moun ki touye prezident. Se fwe, men? Oh! Yo jen moun ki touye prezident, oui, di. Kade koze? Ben la fik tombe la baz. Pendant la ke la map tande sou radio mkou nou pa kaba la. Kade kaka, men? Vite desen vin di sa, men. On nou fè tout moun aptan, men. Tout moun aptan moun ki touye prezident, oui, men. Ki moun ki touye prezident la, men? Hey, din ki moun ki touye prezident Jovenel nou, men? Men kaka, de ki prezident ma pale la. Se pa prezident Jovenel, men? Ou se prezident Jovenel ou kon tout moun aptan? E pa prezident Jovenel, monsye. Ah, bay politik an Haiti, men. Bay yo se on pi a gauche, on pi a droite. Ou pa kakone, men. Ki ben ban ma palo, men? Ou se disko nou kon a an ba, men. Prezident disko a baz, ou jen moun ki touye baz. Med foot. Bel bouzen, bel laji kon pote nan bel la, pou ta sa ou touye, men. Yo touye prezident disko a baz. Ah, monsieur. O se de prezident Jovenel wap pale, men. Non, Jen moun ki touye la, men. Prezident disko a, yo mali, men. Wap pase nan disko a pita, men. Pase nouvo prezident apat installe la. Son baye tèt chaji. Bel bouzen la pote baz. Pa yon problem, non, men. Yeah. La gesha. Pa yon show, non, men. Ok. Pa di mbat dou sa? Yeah. Koze, monsieur. Ama kon se de prezident Jovenel nèk la ven de moun. Yo jen moun ki touye la, men. E de prezident disko.